Kuhinja je centralno mjesto svakog doma. Tu se odvijaju obiteljska druženja, stvaraju kreativni i zdravi obroci i kreiraju uspomene. Naše klijentice Mirela, Magda i Azra uživaju u svojim kuhinjama izađenim po mjeri. Svaka je kuhinja sasvim različita, a opet jednako važna. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, izvolite. Koje se sve aktivnosti odvijaju u vašoj kuhinji? Pa eto, volimo ja i svekrva kuhati, volimo se družiti, proslave rođendana, blagdana, obiteljska okupljanja, prijateljska okupljanja i tako. Pa ono što mi je najbitnije jest da započnem dan dobrim doručkom i obavezno si pripremim kada stignem kuhani doručak, jer nikad ne znam koliko ću se zadržati na poslu i onda mi je bitno da imam jedan kvalitetan početak dana. U mojoj kuhinji se od jutra već odvijaju različite aktivnosti, najprije doručak, onda je priprema za ručak. Isto tako se igram sa svojim unukom, farbama, bojama, u stvari svak svoju bojanku, tako da je koristim na više načina. Što vašu kuhinju čini funkcionalnom? Imam mnoštvo ormarića, imam mnogo mjesta za pohranu i to mi je bitno, pogotovo što mogu i doseći najviše police. I što god mi je potrebno mogu pohraniti u kuhinji i imam puno mjesta čistoga na radnoj površini. Pećnica koja je konačno na onom nivou na kojem sam ja htjela, da bi moje svekrvi, koja najviše kuha u ovoj kuhinji, bilo puno jednostavnije i zgodnije. Ovaj element u koji sam mogla staviti sve svoje kućanske aparate koji mi pomažu pri kuhanju. Koji je vaš najdraži detalj u kuhinji? Pa kao najdraži detalj izdvojila bih upravo boju, ovu žutu boju koja prostoru daje jednu toplinu i živost. Šank koji u biti kogod dođe najviše voli sjesti za šank i tu se ljudi najviše upuštaju. Moj najdraži detalj u kuhinji je ovaj mali elementić u kojem se nalaze začini, nekakvi mali ukrasići i vrlo mi je simpatičan i volim ovakve male neke detalje. Koji savjet biste podijelili s nama za bolje povezivanje članova obitelji? Najbolje i najljepše je kad se familija, odnosno obitelj, nađe okupljena oko stola gdje se priča, veseli, jede, zabavlja i to je najveća sreća koja može biti. Da bi zapravo trebalo što više vremena provoditi zajedno, a započevši upravo u kuhinji pripremom zajedničkog obroka. Ja volim da je moja kuća puna ljudi, da dobro jedemo i da dobro pijemo i dobro se zabavljamo. Mima, pravi osjećaj doma.